Milaslovic Jaksic es el nombre de un peligroso narcotraficante y asesino serbio que esta semana, y por poco se fuga de un penal de máxima seguridad de nuestro país. El sujeto no es cualquier cosa. Durante su permanencia en Perú, Zoran se movía como cabecilla de una poderosa organización criminal dedicada al narcotráfico, la misma que era enviada a Europa. Posljednje vrijeme postoji velika debata da li zaista postoji balkanski kartel i da li je on postao najsnažniji na svetu. Neki smatraju da to nije kartel, već snažna grupa, viša mreža koja potiče sa naših prostora i koja sada dominira svetom. I to onim dijelom sveta gdje su nekada dominirali moćni meksički karteli. Kako je to moguće? I Europol i mnogi poznati strane mediji ipak koriste često termin balkanski kartel, a po vestima koje dolaze iz različitih država sveta je evidentno da postoji neka mreža koja sada dominira. Ali ono što je najšokantnije, deluje da ova mreža ili ti kartel operiše na najkompleksniji način do sada. Ovo još nije bilo viđeno. Da im bukvalno tajne službe mogu pozavijeti. Neki istražitelji i mediji sumnjaju da neke osobe koje se povezuju s ovom navodnom organizacijom su upravo uživale zaštitu ne samo domaćih službi, već i onih najpoznatijih zapadnih, a nikom nije jasno zašto. Deluje da ovo sve nije baš jedna velika teorija zavere, jer dovoljno je pročitati naslove medija. Organizovane kriminalne grupe sa Zapadnog Balkana pojavljuju se kao ključni igrači u švercu kokaina iz Latinske Amerike, navodi se u novom izveštaju. Peru, hapšenje jednog od najmoćnijih ljudi ovog sveta, koji je u samom zatvoru živeo kao kralj. Balkanski krijumčari su prema navodima vlasti usavršili logistiku šverca kokaina iz Južne Amerike u Europu. Na kopnu i moru policija se trudi da ih sustigne. Vešti banditi, pljačkaši, plaćeni ubijice, dileri droge, mornari i šverceri droge del su balkanskog kartela koji decenijima upravlja transportom kokaina iz Južne Amerike u Europu, kao i daljom distribucijom droge. Iako su neki naši ljudi iz Bosne, Hrvatske, Crne Gore i tako dalje hapšeni zbog abnormalnog transporta kokaina, oni se međusobno nikada nisu direktno povezivali. Međutim, vremenom, strani istražitelji mediji su počeli smatrati da su svi oni se kasnije povezali u jednu moćnu, misterioznu, tajnu mrežu pod imenom Grupa Amerika. Moram priznati, moćno ime. Smatra se da je Grupa Amerika postala najmoćnija svjetska organizacija u transportu kokaina. Izdvojili su se svojom domišljatošću i operacijama koje nikom ne bi pale na pamet. Postoje navodi ko su njihovi lideri i istražitelji koji se bave ovim stvarima se pitaju kako neki dalje nisu osuđeni i slobodno se kreću bez ikakvog sakrivanja. Da li je moguće da su toliko moćni? U svemu ovome najčešće se spominje jedno ime. Gledate drugu epizodu Balkanskog kartela. Ukoliko niste gledali prvu epizodu, bacite pogled pa se vratite na ovaj video kako bi vam sve bilo jasno. I dalje se mnogi pitaju da li zaista postoji Grupa Amerika ili su to sve odvojene mreže, ali nije slučajno da u toliko nedavnih najvećih operacija transporta kokaina se spominju naša imena. In June 2019, news breaks of a massive seizure in the port of Philadelphia. 17. juna 2019. godine američke vlasti u Filadelfiji zaplenile su teretni brod u kojem su pronašli čak 20 tona kokaina. Agenti su tada ukrcali u brod pod imenom Gajen i tu su pronašli kokain za koji se navodi da ima uličnu vrednost od čak 1,3 milijarde dolara. Tadašnji američki istražitelji su izjavili da je ovaj slučaj bio do sada neviđen u američkoj istoriji. I gle čuda, u ovom slučaju su bili upleteni naši ljudi, tačnije naše imena. Od ovog slučaja mnogi istražitelji su počeli da istražuju termin balkanski kartel i oni su ostali zapanjeni. Kako sve to funkcioniše? Gotovo nemoguće probiti. Prema projektu za prijavljivanje organizovanog kriminala i korupcije ili od SRPU, balkanske grupe za trgovinu izbjegle su teritorijalnu strukturu kartela iz Meksike i Kolumbije, radeći umjesto toga u malim ćelijama, koje su veoma mobilne, tajne i sposobne da premeštaju zapanjujuće velike količine kokaina. Ovo su rekli također i zvaničnici za borbu protiv narkotika. Njihove mreže se pokazalo teškim za prodiranje, a još teže za rušenje. Bivši službenik američke agencije DEA je izjavio kako je balkanski kartel totalno drugačiji od meksičkog.
mnogo pametnije posluju i oni nemaju strogu hijerarhijsku strukturu. Taši nemaju bosa, nemaju kuma. Ako srušite jednog bosa, nećete uništiti ceo kartel. On je konstantno u akciji, ne znate ko zaista vuče konce. Stoga smatra se da postoji nekoliko takvih mreža širom sveta i onda istražitelji sve to opisuju kao balkanski kartel. A od tih mreža izdvaja se jedna. O toj mreži i piše OCCRP, KRIK i mnogi drugi izvori. Njih nazivaju kao Grupa Amerika i istražitelji ih povezuju ne samo sa domaćim službama, već sa američkim. The four-alarm fire at the Serbian Orthodox Church St. Sava broke out shortly before 7 p.m. Sunday. 2016. godine izgorela je Srpska pravoslavna katedrala Sveti Sava u Njujorku. I verovali ili ne, nakon ovog događaja mnogi novinari i istražitelji su počeli povezivati jednog čoveka sa grupom Amerika. 2 nedelje nakon što je izgorela katedrala, u Njujork odlazi tadašnji ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kako bi sve to posjetio. Kada je davao intervju, nekim novinarima pažnju je oduzeo čovjek koji se nalazio iza njega. Kasnije, on će biti predmet različitih tekstova domaćih, ali i stranih novinara. I što ga više budu istraživali, to će im cela situacija postati nejasnija. U pitanju je Mileta Miljanić. Organizacija poput OCCRP i KRIK-a ga opisuju i optužuju kao vođu brutalne, ali malo poznate organizacije za trgovinu drogom pod nazivom Grupa Amerika. Mreže sa, kako oni kažu, istorijskim vezama sa domaćom tajnom policijom i, pazite ovo, sumnjivim vezama sa američkom obaveštenom zajednicom. OCCRP dalje tvrdi kako je Miljanić navodno posljednje 4 decenije izgradio nevjerovatno efikasno carstvo koje je i tajno, sa sve korenjem iz Zapadnog Balkana i povezanostima sa irskim i italijanskim mafijama, zbog čega je, kako i novinari tvrde, ova organizacija postala internacionalna i njene operacije su detektovane u čak 24 zemlje. Ono što je ovim novinarima bilo čudno oko Miljanića jeste, on je već bio na poternicama oko šverca kokaina, spominje se Atina, a posle je uhapšen u Italiji gdje je optužen za isti zločin. Tvrdi se da je u maju 2014. godine dobio režim poluslobode, ali te iste godine odlazi u New York, to jest vraća se u taj grad. Kažu da niko nije znao da postoji Grupa Amerika dok jedan navodni član klana u policijskoj stanici u Beogradu nije ispričao sve što zna. Za OCCRP i KRIK, jedan italijanski policajac je rekao da veruje kako CIA stoji iza njih, zato su ih nazvali Grupa Amerika. U izveštaju italijanske policije iz 2010. godine se tvrdi kako je navodno Grupa Amerika stvorila bukvalno monopol nad pomorskim tržištem ili ti rutama droge, snabdevajući europsko tržište i dalje održavajući partnerstvo sa evropskim i italijanskim organizovanim kriminalnim grupama. FBI je uhapsio Miljanića zbog optužbi za posjedovanje oružja u februaru 2021. godine, tokom pretresa njegovog doma, koji je usledio otprilike 2 meseca nakon što su federalni tužioci u sudskim dokumentima povezali Miljanića i Grupu Amerika sa širokim slučajem prevare i podmićivanja u koji je umešan lider njujorških sindikata James Cahill. Kako dalje piše OCCRP, tužioci u SAD-u su zapravo podigli optužnicu protiv Miljanića i još 2 osoba za zaveru radi distribucije narkotika 2003. godine. Iako je slučaj naveden na javnom listu, on ostaje zapečaćen, što znači da je ovaj postupak protiv navodnog vođe Grupe Amerika i dalje misterija. A ono što je jako zanimljivo, policije iz više zemalja su fascinirane sa Grupom Amerika, jer oni shvataju da su to nekakve abnormalne veze. Oni ne mogu dosta toga da objasne. Što se tiče samog Miljanića, rekli biste on je osuđen nakon svih tih pominjanja u različitim aferama, međutim nije. I za razliku od italijanskih donova i različitih nekih mafijaša, on se slobodno kreće i predstavlja totalno nekakvu drugačiju figuru koja je jedna velika misterija. Svi se češu po glavi kako je to moguće. Što se tiče ovog snimka, tadašnji ministar unutrašnjih poslova izjavio kako je prisutne pozvao sveštenik Đokan Majstorović i da on ne poznaje nikog od njih, pa ni Miljanića. Otišao sam da obiđem crkvu koja je bila izgorela i sveštenik je pozvao crkveni odbor. Bio sam pola sada tamo. Pričao sam sa crkvenim odborom o obnovi crkve. Kada sam posle pitao, rekli su mi da je Mileta Miljanić donator i da je crkvi dao više para nego svi oni tamo. Nisam znao da će to da me zadesi, više ne smiješ ni u crkvu da ideš, rekao je on za KRIK. Osim moguće povezanosti sa obaveštenim službama,
Ono zbog čega je Grupa Amerika toliko efikasna i zbog čega sve drugi kaskaju, jeste što oni ne proizvode drogu, ne prodaje na ulici ili tako nešto. Oni su nevidljivi posrednici. Oni čine najteži deo, distribucija ili ti međunarodni transport, šverc. Decentralizovani su, kako OCCRP piše, imaju oko 15 ključnih saradnika koji dalje imaju stotine pouzdanih ljudi širom sveta i pre svega su pametni. Brzo prilagođavaju rute, kriju drogu na kreativne načine, znači u dezodoransima, u lepku za pločice, u svemu onome što stranci ne bi pomislili da se može droga prevoziti, a naš balkanski kreativni mozak to može da smisli. Zbog ovakve strategije, vođe svega ovoga imaju jako mali rizik da budu povezani sa bilo čim i također one šalju omanje pošiljke, pa čak i ako policija nešto zapleni, neće imati ogromne gubitke. Buscado por varios países del mundo por el mismo delito. 2016. godine dolazi do vesti koja je odjeknula svetom. Pre svega je bila popularna u toj zemlji. Uhapšen je famozni Zoran El Serbio, Zoran Srbin ili ti Zoran Jakšić. Neki izvori sugerišu da je on bio najbolji prijatelj Mileta Miljanića, kao i to da je bio druga osoba čuvene Grupe Amerika. Peruvanska policija tada nije bila svesna koga je uhapsila, a kasnije kada su shvatili, rekli su to je kao kada biste uhapsili jednu od najvećih rock zvezdi. Toliko on bio važan u tom svetu, bukvalno rame uz rame sa El Chapom. Bilo ga je veoma teško suditi, tu je bilo i dosta komplikacija tokom suđenja. A kada je osuđen, kažu da je u zatvoru imao i žurke i alkohol, dovođene su mu i žene. Bukvalno, kao da nije bio u zatvoru. OCCRP i KRIK pišu da je Sinaloa kartel bio plaćen, tačnije kartel čuvenog El Chapa, da iskopa ispod tog zatvora ogromni tunel kako bi Jakšić pobegao. Kada se saznalo za to, on je u više navrata prebacivan u zatvore sa sve većim obezbeđenjem. Naravno, ovo nije ugasilo priče oko famoznog balkanskog kartela. Mnogi mediji pišu da im je ključna prednost to što imaju sposobnost da plaćaju dobavljačima kokaina unapred gotovinom, za razliku od meksičkih kartela. I tako su napravili imperiju. Što se tiče famozne Grupe Amerika, šta je istina, šta ne, sa sigurnošću je teško znati. Upravo su zbog toga moćni. Ali ovo nije kraj priče, dame i gospodo. Jer njihov početak kreće još iz 70. godina prošlog veka. Spominje se porodica Gambino i čuveni John Gotti. Domaća politika i još mnogo toga. Neverovatno je koliko je svet oko nas isprepletan nevidljivim nitima. Mi mislimo da nešto znamo, ali u stvari niko od nas nije svestan kako sve zaista funkcioniše i ko je sve povezan. Hvala svima što zvoli vreme za video, nadam se da uživate u mojim raznovrsnim i objektivnim temama. Ukoliko to slučaj, ostavite like na video kako bi dopre do što većeg broja ljudi, subscribeujte se kako bismo bili još snažniji i uključite ovo famozno zvonce kako ne biste propustili nijedan naredni video. Tu je portal idiokratija.com, Telegram kanal, Instagram, sve linkove informacije možete pronaći upravo u opisu klipa. Do sljedećeg viđenja, pozdrav!